aravuga ngo iyo abana b'Imana bagiye guterana na Satani bashengerana nawe. Hari igihe wohumuriza urasanga ubundi abiboneyeho, ariko reka dusenga. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana asifiwe. Mwami Imana Data, se wacu Yesu Kristo, ndagushimiye nyakubahwa, izina ryawe nirishimwe hejuru. Uri Imana nziza, uri Imana yera, Imana igororotse, uri Imana itunganye, Imana y'igitinyiro. Abo bose Mwami ngo bakubita ibipfukamira imbere yawe bavuga ngo urera kandi urabereye. Natwe abakirino mu isi y'imiruho n'amagorwa, ariko Mwami twemeye kwizera Kristo, tuzi yuko uri kumwe natwe, dufatanije nawe bari mu ijuru, kuvuga ngo urabereye gusengwa, urabereye gupfukamirwa, urabereye kwambazwa, urabereye gutazirwa, urabereye gushirwa hejuru, urabereye kwitwa Imana kuko atayindi mubangikanye, n'imbere yawe nta yindi yigeze iboneka, n'inyuma yawe nta yindi twiteze, kuko wowe uri itanguriro ukaba n'iherezo, uri Alufa ukaba na Omega. Nta kintu na kimwe Mwami gikoreka utabizi, nyaguhora ku ngoma. Turasabye Mwami duhuje umutima n'inama, Mwami kuri urugwaruka rwacu rwahagurukanye ikanguro ruvuga ngo turakeneye inkomezi ziva ku Mana, turakeneye ibikoresho byose Mwami bikenewe ngo izina ry'Imana rishigwe hejuru. Turabasabiye umugisha, turasengeye Mwami rino tangura ry'ibikorwa byiza by'ibikorane nyaguhora ku ngoma, ubaha umugisha cyane cyane nyaguhora ku ngoma, urabaha kurindwa mu izina rya Yesu Kristo, urabaha Mwami kugendera kure y'icyaha, urabaha wa mutima Mwami utinya kwandura, urabaha Mwami kumenya yuko inyuma y'ibi bikorwa tuzocirirwa urubanza, ibikorwa bakoze Mwami nabyo bigapimwa. None turabasabiye Mwami amazina yabo akomeze kubacanze mu gitabo cy'ubugingo, uzobarinde kandi batwikiriza amaraso ya Yesu Kristo n'ikiganza cyawe cy'ubushobozi, ubarinde imyambi y'umugwanizi, ubarinde ikintu cyose cyobaca intege, ubacira inzira muri byose nyaguhora ku ngoma. Mwami izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Urakoze Mwami, ubagirire neza, ubahe iyerekwa, ubahe rwa rukundo, ubahe kunga ubumwe nyaguhora ku ngoma, bahuza umutima n'inama muri byose, kandi Mwami ubahe wa mutima uciye bugufi ukubaha ababyeyi babo b'impemu, ukubaha ababyeyi babo b'imibiri, ukubona Mwami kuko benshi turabizi hari abo hagurukije bamaze kubona ibyo bakoze bishimwe, baca bagira ubwibone, maze barakoroka bitura hasi barameneka, agakiza kabo karazimangana. Ariko ibyo bakora byose nyaguhora ku ngoma, maze bame bacishijwe bugufi, aba ari bo bushigwa hejuru. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mwami turagushimiye, abazoririmba bari kumwe nabo barongorora amajwi meza, ubahishurira ijambo ryawe, maze indirimbo zabo Mwami zikivuzwa, indwara zikire, ibisigo bihunge, maze Mwami tubone ubushobozi bwawe muri buri gikorwa cyose nyaguhora ku ngoma. Icyubahiro n'ingaje byose bikomeze kuba ibyawe. Turazi Mwami kuri Imana yironderera, uhamagaye ntiyogira amakenga cyangwa bavuye ngo nzokuraho ibikoresho. Turazi yuko uri Imana, Imana mutunzi wa byose. Icyubahiro n'ingaje byose bikomeze kuba ibyawe. Senze muri bike ariko byinshi turabikwiteze ko, kubera za mbabazi n'urukundo rwawe rwinshi, nicyo gituma mu kwizera tugukomeye amashyi menshi, tukuvugirije impundu, twizera yuko Mwami n'ibyo tudasabye tubihawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Reka dukomere Imana amashyi kandi Live, reka sabe komite muvyagire. live. Yes.